they should rename their slogan. In Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, you know? It's a nice, it makes you want to come to this country, you know? It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesia. Bukan batik, bukan rendang ataupun wayang. Baru-baru ini Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia tengah jadi sorotan setelah dituduh mencuri konsep milik sebuah agensi kreatif untuk Pavilion Malaysia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri BT jalankan siasatan pendakwaan konsep mereka bentuk Pavilion Malaysia untuk Expo Dunia 2025 di Osaka telah digunakan tanpa kebenaran. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, BT memaklumkan siasatan bagi mengumpul serta mengesahkan semua fakta berkaitan dakwaan yang tular di media sosial. BT menjelaskan semua fakta berkaitan dakwaan ini tersebut dikumpul dan disahkan dengan kemudian kemudian menegaskan bahawa pihak lembaga serius terhadap dakwaan berkenaan. Kemudian juga akan menggunakan segala hak undang yang bersedia sekiranya akan sedemikian diperlukan untuk mempertahankan integriti serta kepentingan negara. BT maklumkan tidak akan membenarkan sasaran dan kemudian masih menjadi proses tersebut langsung dalam kesempatan sebagai Kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit, kemudian ada sumpah pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik sumpah rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang nanti Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Maka mungkin kita perlu bermula dengan satu anjakan. An Instagram user has accused the government of using his company's designs for the Malaysian pavilion at the Osaka World Expo in Japan without payment or credit. The user, Faye the Human, claimed that his company was engaged by the Investment, Trade and Industry Ministry in 2022 to develop the concept, theme and architectural direction for the Malaysian pavilion. He said a proposal was presented to key stakeholders, including the Minister Tengku Zafrul Aziz, and the company was later repeatedly assured that it would be formally appointed for the project. However, he said he was told in January 2023 that the appointment would not proceed and that the ministry wanted to open a tender. The user said the current concept, theme, narrative, and architectural direction being used for the pavilion were appropriated without acknowledgement or compensation. He also claimed that his company was given the runaround in the past 2 years when it tried to get its work acknowledged and fairly compensated. 大阪贸工部被控在没有证据酬劳或属名的情况下，善用他人为大阪市国会大马馆提供的设计概念。欢迎来到亚视1分钟，我是陈斌。一名网民近日发文控诉，他的公司早在2022年受大马贸工部委托，为2025年大阪市国会马来西亚馆构思设计概念，并向部长张富如等人汇报。期间还多次获得将被正式授予的承诺。然而，到了2023年1月，合作被突然终止，理由为重新招标，但最终亮相的设计没
提交的方案高度相似，部分公开文件仍保留创意公司的名字。过去2年，公司多次追讨赔偿，却屡遭推诿，甚至被劝保持沉默，以免影响公司发展。他还表示，他的 IG 被东布扎夫鲁以及大马士国会官方账号拉黑。对此，贸工部回应，已经着手彻查，并保留采取法律行动的权利。Itulah Malaysia, negara yang kerap dituding suka mencuri, bukan hanya ide, tapi juga budaya. Dari batik, rendang, reok, hingga lagu-lagu tradisional, banyak warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim sebagai milik mereka. Di Expo 2025 Osaka Kansai ini akan melihat keunikan Malaysia kerana luar bangunan pameran ini adalah dibuat daripada buluh dan juga interior dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia. Dibuat daripada buluh dan juga interior dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia.